Lava, za šta smo mi skupili kune? Lavina za lavu zakotrljala se i u 20 dana prikupila 2 milijuna i 400 tisuća eura. Kako je Lava reagirala? Lava je danas rekla, pobjedili smo, i Lava je danas rekla, ja idem po svoj lijek. Prvo su došle suze, onda je došlo ponovno provjeravanje računa. Da li je to stvarno to? Mislim da sam jedno 10 puta računala i izbrajala da li je to stvarno to. I u ovom trenutku je postalo službeno. U 25 dana, ne, uistinu to nismo očekivali, pogotovo ne bez humanitarnog telefona. Lava ima 2,5 godine i možda je mala, ali je dovoljno velika da joj je medicina u malom prstu. Zašto je to? Tu, ajde. Boluje od spinalne mišićne atrofije i po lijek Zolgensmu u Ameriku trebala bi otputovati početkom svibnja. Roditelji će sada pokušati dobiti i raniji termin. Šta ćeš ti moći kad dobiješ lijek? Hodat. A jel ti želiš